Ni pi day na pi wan ne. Ngadi na St. Mary's High School Shillong. Kundi kelas 12. Dia mentang ayah ni dakajing sungu ya isa jengi bala kesya nam ta jengi kina school iwe pa iwe. Nakata kadang imla bende nam ta jengi henry pa ni kule benduai ya isa jengi bala syashta nam ta jengi kina school. Kadang kalong ba amdi bangi kwa panya pisha kita ki jengi henry pa kalong ba pisha ba ay minsin mikta ki jengi mo kum isa jengi ilap init sai kumno bangi dia bende nang ta ka jengi rengi rekrut samla ikloi bente kata ka jinga je isa niru min tei kata ka kalanti ka ba isa e la dengi De balik piwan marwe piwan na St. Mary's balik ni wer lang di prolog so. nama ba kiwe ti ha pa niya ikas gam kadang ashwan him din nang kata ka daw na mga wani nang madu kuminsin mga ngay snow ba i isa naka social media nang ta kuha hi banwan na la najang kuma ban page isa jingi bala sya kanya ka jisto nang ta jingi na school Mut piso kya ila dero bat ikiwero nam ta kan jeki jong bardan. nama bang i isa kano isa istom di isa ram ta la jong di isa nam ta jingi na kun samla nama bakadai manamangi kun samla imla panai di isa ipti kan isa go bhai mi na school bangi dalam Mut piso thu bahaya kan ka reception pisi bagi tam kamban kan bon yang kasi ni ai ka stu pi. ai sang tu i kimbal isa la batayangi kuno bakadai banai ni samla De kai pat ka cikatu pat yaki prasamla tu. Akan tu nak semula jengi ru pa tolong ki baslu kemba isa yang i ila ya lamenti angi ru tungin yang khmat mangilong kum isa wala ngi di nak school tu ngi pisang ka bala ila kum bala isa Pinang dawan ai biang jikersan ne pin ne kum no kat bai ba erdan idang sotakan ne. kaba isa idang syang pisang ni ngi ru ikloi ngaru akloi panera isa Aduh mata ke sarkar ke persap ya ka jing dawa pi kai kum kisama piso thu pidai ke jing tepat. nga tu mangi kisamlang tepat ya kan suka waktu lu kunu subha pe lang yang ngi nak school mo pe lang isa jengi ru bala wan ne nam ta jengi hi wi nak mo Flashbon kerteng kumno. Union Dennis Flashbon.